Fil-messaġġ tiegħu waqt il-qudiesa tal-Ġublew taż-żgħażagħ f'Tor Vergata f'Ruma l-ħadd filgħodu spikkat is-solidarjetà li esprima l-Papa Lewn 14 maż-żgħażagħ li qegħdin isofru f'Gaza, fl-Ukrajna u f'kull parti tad-dinja li tinsab meqruda bil-gwerra. Quddiem l-akbar folla minn ħatmun tad-dinja Kattolika f'idejh, il-Papa Lewn qal liż-żgħażagħ li huma s-sinjal li dinja differenti ta' fraternità u ħbiberija hija possibbli. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible. A world of fraternity and friendship, where conflicts are not resolved with weapons, but with dialogue. Il-Ġublew taż-żgħażagħ fil-Belt tal-Vatikan jirrappreżenta mument sinifikanti mhux biss għaż-żgħażagħ tal-Knisja Kattolika imma wkoll għad-dinja kollha. Dal-avveniment huwa opportunità li biha l-Knisja taraf u tqawwi l-irwol taż-żgħażagħ fil-fidi, fis-soċjetà u fil-ħolqien ta' futur mimli tama. It's just amazing to see just how big the world church is and how many people are here just believing in God and actually being on fire to see the Pope, to just live in this community. I really feel amazing and just very encouraged. Preżenti għal dan il-Ġublew kien hemm mal-miljun żagħżugħ u żagħżugħa minn 146 pajjiż differenti, inkluż żgħażagħ minn Malta.